Yes, turi roseze z'ukwezi kwa gatanu 2026 tubahaye ikaze muri iki gitondo muri aya makuru yacu. Nizere kandi ko muramutse amahoro mwese abadukurikiye amasaha mu gitondo, hanyuma kandi mburiro kubifuriza weekend nziza nako rwose mbaha ikaze muri iki kiganiro cyacu. Nshimira cyane byimazeyo mwebwe mwese mukomeje kugenda murayikinga cyangwa se mukora like kuri izi nkuru zacu, ndetse namwe muri kuzisharinga kude chapeau abasubscribinze rero mwese muri abagaciro hano kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Muri iki gitondo rero turazindutse tuzanye amakuru n'ubundi agezweho nk'uko bisanzwe menyerewe. Amakuru yacu murabizi ko ari kugenda garuka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akibanda hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni naho duhise twatakira cyangwa se duhise duhera amakuru yacu yo muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo, aho tugiye kubageza uko biramutse byifashe mu bice byose, yaba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugera muri za Minembwe rero n'ubundi nta kibuza rwose impara gucuranga, kuko ubu tuvugana mu by'ukuri ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa n'ubundi baramutse bameze nabi cyane, ibintu byahindutse. Ni nako kandi muri Kivu y'Amajyaruguru naho hari amakuru akomeje kugenda avugwa ku bijyanye n'ibitero bikomeye cyane biri gutegurwa ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwose rwa Kinshasa, nabyo tugiye kugenda tugarukaho. Muraje mwumve rero ibindi bitero ndetse mu by'ukuri bikomeje kugenda byibasira abaturage, iyicwa rya hato na hato riri gukorerwa abaturage, byose rero nibyo tugiye kugenda tukugezaho muri iki gitondo. Plaine de Ruzizi rero naho hari amakuru mashya atugeraho. Plaine de Ruzizi turaza kureba rero mbese hano muri iki kibaya cya Ruzizi byifashe bite. Aya makuru yacu rwose araza kuba akugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira Kinshasa. Gisekedi asa n'uwakoze amabara, ariko mu gukora amabara kwe rwose n'Imana kinza akaboko, ubundi twakabe tuvuga ibindi uyu mugabo atakibarizwa ku isi y'abazima. Ese byagenze bite uyu mugabo Gisekedi kugira ngo mu by'ukuri agere n'igihe cyo kuba yahabuze gato rwose ngo yicwe? Turaje tugende tubikubwira imuzini muzingo muri iki kiganiro cyacu. Ni nako kandi hano igoma makuru arimo kungeraho, turaza rwose kugenda tubagezaho nuko hari mu by'ukuri umwe mu bagambanyi bari bihishe muri ASMV turamaze kuba avumburwa, tugiye kuza kugenda tubagezaho. Ese ninde mugambanyi wari wihishe hano muri ASMV kandi afite ibyicaro biremere cyangwa se bikomeye? Turaje nawe tugende tumugarukaho. Ese aravugwaho iki, n'iki kiri kumushinjwa cyangwa se n'iki ashinjwa kugambanamo hano muri AFC/M23? Byose rero turaje tugende tubikuvira imuzingo ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Ariyo mpamvu ushishikariza rwose kutaza gucikwa n'aya makuru, kuko tugiye kugenda rwose tubikuvira imuzingo. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, murabizi ko dufite ubufatanyabikorwa tugomba gutumikira. Reka tubanze tumutumikire, ariko mu gihe tunari no kumutumikira ugende unkorera kuri like kuri iki kiganiro, rwose ukore kuri like unagisharinge, aribyo bita ngo ni partage mu rurimi rw'igifaransa. Ubundi amakuru yacu ahagera rwose azajya kugeraho 100%. Like na share nyaboneka ntuze kubyibagirwa. Reka tugaruke mu kanya gato n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo muri iki gitondo rwose mu buryo burambuye, ubwo nizere ko mwese mwamaze kuba mugenda munkandira kuri like kuri iki kiganiro. Reka ubundi sasa duhite tuyamanuka, duhere kuri iyi nkuru ivugwa hano mu mujyi wa Goma. Ni inkuru nizera rwose ko impamvu ariyo mpereyeho, ni inkuru ntekereza ko buri wese afite amatsiko yo kumva. Uyu mugambanyi rero bivuga ko yari yamaze kugera hano Igoma, rwose yaraje aje kurangiza AFC/M23, kuko rwose bigaragara ko yaratangiye gukeza abami babiri. Aha ndavuga ro gukorana na AFC/M23, ariko nanone akagira izindi connection cyangwa se indi mikoranire n'uruhande ruri ku ruhande rwose hano rwa Kinshasa. Hanyuma rero uyu mugabo biravugwa nk'uko amakuru yatugezeho, ariko tutari buze no gutangaza amazina ye n'iki byose kuko turacyashakisha amakuru yuzuye. Numwe mu bagabo bahoze mu shaka ry'umugabo bita Joseph Kabila, ariko nawe akaba yari yarahunze ava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yikoza hano muri ibindi bihugu, yikoza muri Congo Brazzaville, ava muri Congo Brazzaville yikoza muri Kenya. Hanyuma rero ni naho yahise yifuza kuza kujoininga mu by'ukuri intare za Sarambwe, ariko akaba ari yaje afite urwitwazo cyangwa se papasi, donc ari nk'umushoramari ugomba gufata M23, donc akafata bigendanye n'ubukungu, agafata bino binombe biri mu bice M23 iri kugenzura, akaba yafata ibiri kuva muri ibyo binombe akabibyaza umusaruro, akabishakira amasoko kugira ngo n'ubundi ibijyanye na ekonomi mu by'ukuri bikomeze bijye mbere. N'umugore wazanye plan ikomeye cyane nk'uko amakuru abivuga, akaba nawe natanze ngo n'ibitekerezo bisa naho bikomeye cyane byatumye n'ubundi bagenda, donc yabahaye icyo bita ibitekerezo by'ukuntu iyi banki Akadeko igomba gukora. Buriya hano mu mujyi wa Goma niwe wazanye igitekerezo cy'uburyo kigomba gukora, ubundi bari barafunguye, ariko yaratinze barabuze uburyo ki rwose, abashoramari barabuze uburyo ki iyi banki igomba gukoramo n'inzira n'iki byose kugira ngo itere imbere. Muzi igihe Akadeko yagiriyeho n'igihe byari bimaze hafi umwaka mu by'ukuri kugeza icyo Akadeko katarakora mu buryo buri officiel, mbese bubyarira mu baturage umusaruro. Uyu mugabo yazanye igitekerezo cy'uburyo ki Akadeko iterambere hano mu mujyi wa Goma rigiye kubaho, ndetse anyemeza ko agomba kuzajya ashaka amasoko ku bijyanye n'ibiva muri bino binombe biri mu bice M23 irimo kugenzura. Uyu mugabo rwose bumva afite amayide, bumva afite ibigomba gutuma abaturage batera imbere, niko rero kumwakira hano muri AFC/M23. Aya ni amakuru ndi kugenda mbazanira bita yandi twita ngo ni zandani. Nk'uko rero amakuru abivuga, uyu mugabo akaba nanone byaragaragaye ko hari undi muntu bavuganaga we buri munsi uko bavuganye, akavuga ko bari kugira gute, bari kuvugana, donc we arakiri muri Kenya, bari kuvugana uburyo ki bazajya n'ubundi ngo bakorana nyine mu mikoranire ugomba kubufasha kugira ngo babone amasoko y'aya mabuye nyine ya hano muri Kivu zombi M23 iri kuyobora mu bice irimo, donc amabuye avayo bazajya bafatikanya kugira ngo amufashe kubona amasoko, noneho babe bacuruza ibintu bigende neza. Icyaje gutangazwa rero cyangwa se icyaje kumenyekana, M23 nabo ntabwo ari abantu mu by'ukuri bo kwidoke, ntabwo ari abantu bo gupfa kumenyera ngo ugende ngo wisagagura ukora ibyo ubonye byose, kuko ugira utyo ugasanga rimwe na rimwe bagutahuye. Reka M23 ikoreshe ubutasi bwayo budasanzwe hano mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo mu by'ukuri wasaga naho ari kuvugana n'uwo wundi bavugana, donc uwo bavuganaga ari muri Kenya,
agasa naho ari we wari uri kugenda ahuza uyu mugabo ibikorwa byose n'iki byose amakuru kugira ngo ave amakuru kugira ngo ave hano kuri uyu uri hano Igoma agere Kinshasa diregite, ava hano Kinshasa hano Goma akasimbukira kuri uyu mugabo nyine bavuganaga hano muri za Kenya, yarangiza uwo ngo akaba ari utanga ripoti hehe Kinshasa. Urumva uyu we bavuganaga akavati rwose ati ndimo ndashaka amasoko n'iki byose ati kandi bigeze kuri. Uzi umuntu kugira gutya akaba yanagira atya akagushakira agasoko k'amafaranga make kugira ngo ubone ko ari mu kazi, kumbi akwa ni nk'akantu baponyoye kugira ngo mumwizere, bakamufasha ati rwose gutya na gutya kugira ngo mumwizere akomeze ababemo. Amakuru rero aravuga ko yaje kuvumburwa, gusa ntago haramenyekana ikiri buze gukorwa, turaza kugenda tubimenya, ariko ayo ni amakuru mbazane muri iki gitondo atariho ivumbi. Ubwo turakomeza tugende dukurikirana iby'iyi nkuru. Reka dusimbukire sasa Kinshasa naho hari amakuru akomeje kugenda avugwa. Aravugwa rero kuri uyu mugabo bita ngo ni Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, tujye no kugarukaho. Uyu mugabo Tshisekedi rero we nta kindi kiri kumuvugwaho n'uburyo ki mu by'ukuri igisirikare ari kugenda gihindagura cyane hano mu basirikare bamurinda hano za Kinshasa. Amakuru turimo kugenda dukura hano mu by'ukuri muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko nibura ngo abasigaye mu barinda Tshisekedi ngo nibura ngo hasigaye 20% b'abasirikare ba Kongo cyangwa se abakongomani, abandi benshi barinze Tshisekedi ni abanyamahanga. Harimo rero abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR biganjemo abacancuro nabo bari bamurinze. Izo zose ni ingeri zigize gute zimurinze, ariko hakaba harimo ngo n'abasirikare b'abarundi. Abasirikare b'abarundi deja nabo basa naho bagize gute, nabo rwose harabo neva yamuhaye bacungera umutekano w'uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma rero uyu mugabo Tshisekedi murabizi hari umwe mu basirikare bakuru duherutse kuva ko ari donc yafunzwe. Ejo twabitangaje, nejo twabivuzeho amushinja ngo kuba mu by'ukuri ngo yarashatse kumuhirika kuba yamushinje ko yamukura ku butegetsi. Uyu mugabo twaje kumenya icyo yazize cyangwa se impamvu nyamukuru, ariko urebye ni kwa kugira amakenga kwe ndetse no kugira ngo ari kugira umuntu inama ariko akayigira umuntu utumva. Byagenze bite? Nyuma yuko abonye Tshisekedi abasirikare bose b'abakongomani ari kugenda asa n'ubashyira ku ruhande, ari gukoresha mu burinzi bw'abandi tabonera ngo ni Republican Guard, ari gukoresha cyane aba banyamahanga. Ubwo byavuye kuri Republic, ahubwo byabaye kuri mu by'ukuri muri abo mo hanze niba ari kumurira, ntago izina ari kugenda ryangiza, ntago akira aba Republique. Uyu mugabo rero ngo yaraje aramubwira ati ati Son Excellence, ati buriya nubwo utizera abasirikare b'igihugu, abasirikare bawe ingabo z'igihugu nizo zishobora kuzingatira umutekano wawe kurusha abacancuro cyangwa se abamiriseneri. Swat umumiriseneri ni umuntu wishyurwa, ashobora kwishyurwa n'umuntu uwo ari we wese akakugubanya, kandi abafite na kontakte nyinshi hashobora no kudiringa umukoresha we, akaba ari umuha amabwiriza yo kugira ute yo kukugubanya. Kandi koko iki kintu nicyo kirumvikana, bamara kukugubanya rero bikaba birakurangiranye. Ati rero ngenda kugira inama y'iki, inama nkugira niyo gukoresha abasirikare n'ubundi b'igihugu, ahubwo hakabaho uburyo bwo kubongera imyitozo n'iki kugira ngo bagire ubwo bushobozi utababonamo bwo kugira ute bwo kukurinda. Tshisekedi ati wi rwose ati aragenda rwose aratambuka ajya kwicara aho ngaho ahura n'abajyanama biwe. Barangije bahita bamubwira hari ibyo bamubwiye bitari byamenyekana, yahise azavuga ko uyu mugabo ashaka kugira ute kumuhirika. Rero yatekereje ko ngo Tshisekedi ngo uyu mugabo ashaka kugira ngo ingabo zimurinda ziba ari abakongomani gusa,
none ngo habe hazamo nyine n'ubundi kuba batamwumvamo ngo babe bamutera kudeta, abe yatera kudeta, tayari umugabo atangira kugira ute kuzirikwa muri ubwo buryo. Uyu mugabo rero Gisekedi ubu tuvugana ari mu mazi abira, izi ngabo nazo ntabwo zimwumva ahubwo zatangiye kumva rurimo kuzishabikira, dore ko aba bacanshuro barinda Gisekedi cyangwa se izi ngabo zirinda Gisekedi bavuga ko zibona amafaranga menshi cyane arenze ayo abasirikare basanzwe muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagira ute babona. Ibiro bikaba ari n'akavuyo biri guteza umwuka mubi cyane hano muri iki gisirikare cy'ishasa, kugeza nubwo ejo mu myitozo bari mu myitozo ngo hano kuri stade bari kwiga mu by'ukuri ibigendanye no kurwana wirwanaho igihe nta mbunda, ubwo birumvikana ni igipfunsi, imigeri n'ibyuma, ndetse ari no kwiga gukoresha imbunda mu buryo bujyanye no gufata ibipimo bimwe bita ngo ni basinayipa, ubwo nyine ni ukurasha gusa tageti. Hanyuma mu by'ukuri ubwo uwari donc nava ngo komanda wari uyoboye izi ngabo ubwo yaratangiye rwose donc yavuze disikuru. Amaze kuvuga disikuru arabaza ngo ninde waba afite ikibazo. Umwe mu basirikare avamo aravuga ati ko tubona n'ubundi mu by'ukuri twitoza imyitozo ikomeye cyane ndetse tukanayipasinga, mukatubwira ko imyitozo yagenze neza ndetse turi kuri level iri hejuru, ariko umukuru w'igihugu akagaragaza ko ntacyo dushoboye, turi koroshari. Mugabo rero mu by'ukuri abura ibyo asubiza, aravuga ati urabona nyine hari ibipindi bya gikomano nini na nini ngo urabona, ariko abura ibyo nyine abasubiza bifatika. Aba basirikare mu by'ukuri ubona ko bagize gute barakariye uyu mugabo bita ngo ni Gisekedi, ku buryo Gisekedi urumva aho byanagezagere ryaga batinge ndarinda ishira abacancuro, nuko bisa n'ibyamaze kugira gute n'ibyamaze kumurenga. Hari ubwoba rero ko mu by'ukuri uyu mugabo Gisekedi ashobora kuzabyuka bitewe n'uburyo ki aba basirikare akomeje kugenda bafatwa basa no bakibamurinda babana n'aba bacancuro, kuko bameze nk'ingarurwazwa rumuri n'urumuheto, n'uguhora aribo bameze nk'abari guhakwa kuri abacancuro, ibintu bisa naho byose bikomeye aribo bari kubikora abacancuro bigaramiye, kandi akaba aribo bagira gute aribo banafata n'umushahara mwinshi. Bityo rero hari igihe muzajya kumva mukumva umwe yatombotse yarumushize no mu mutwe, nguko uko byifashe Kinshasa. Reka tuve Kinshasa twigarukira no kuri front line ku mirongo y'urugamba, naho turebe uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba. Rero hano muri za Mikenke n'ubundi ibitero biraramutse hano muri za Minembwe, ni ibitero biri guturuka n'ubundi hano mu bice biri gukontororwa na, ariko nabonye hari abantu bava ko za Poezero naho urugamba rwaba rwongeye kugera Poezero, ariko ntabwo ndabikurura. Ture Colonel Rugabo ko yaboneka Poezero ngo naho ngo urugamba ngo rwaba rwatangiye kuhagaruka, ariko urugamba rwa Poezero ntabwo ndabona amakuru yarwo, ntabwo ndabona iby'urugamba rwa Poezero. Gusa wenda kuba hatuka nk'ibitero bya drone byo birashoboka cyane, ariko kuvuga ngo hari ibitero byo hasi ku butaka ntabyo rwose byo ndabona pe, nta makuru bifiteho. Nabonye abantu bari kubimbaza bati amakuru ava ko Poezero haba habaye imirwano bimeze bite. Katurebe kabisa. Reka tuba twitangariza tubabwira andi makuru, ubwo ibya Poezero nabyo turaza nibitugeraho turaza kubibona. Nibyo none ndi kuvuga hano kuri hano muri za Minembwe haravugwa ibitero bikomeye cyane none bikomeje kugenda byibandwamo cyangwa se bibakoresha indege zitagira abapilote, ndetse bamara gukoresha izo ndege bakanakoresha iki, bagakoresha no hasi ku butaka. Ubu rero ariko naravuga kabyarawe ya rero nibyo turimo turagenda tugaruka tuvuga ku bijyanye n'imirwano hano muri za Mikenke.
nini muri za Minembwe, kuko mu kanya mushobora no gutangira kubona amatangazo ibitero biramutse biba n'ubundi muri bya bice bya hano muri za Gakenke ahitwa ngo ni Gakenke ndetse na za Nikaringi, naho haramutse n'ubundi ibitero by'indege zitagira abapilote. Ndagira nkumenyeshe ko amakuru ari guturuka muri bice abaturage benshi bakomeje guhunga, ni nabyo ubona ingabo za cyangwa se Kinshasa yifuza ko bavaho bakagenda, gusa ariko nubwo abaturage bahava n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kuhakandagira ntibyashoboka, kuko amadubu yo ntago aba yahavuye, aba yahasigaye, kandi iyo yahasigaye aba ameze nabi cyane iyo ari kurwana azi yuko nta muturage ushobora kuba yahahutarira. Ewana barakurasa ukagira ngo uri kuraswa mu by'ukuri na batayo kandi ari bakeya. Ukabona ko rero hano muri kano gace, muri tuno duce twa Ikaringi ndetse ngo ni Ikarongi, ntabwo ari Ikaringi ni Ikarongi, gace ka Karongi hano za Gakenke, aho hose n'undi haramutse ibitero bikomeye cyane. Haravugwa rero ubujura bukomeye cyane n'ubundi buri gukorwa n'izi ngabo zikurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ubujura bw'inka, aho rero bari kujya mu baturage mu by'ukuri bakabatwara inka zabo, usanze ihene akayitwara, nta kintu n'iki na kimwe bari gusiga inyuma. Izi ngabo nta kintu n'iki na kimwe zisiga inyuma, zigerageza kwiba, mu by'ukuri ntacyo zisize inyuma, mu rwego rwo kugira ngo abaturage nibura utari bwicwe n'isasu aze kwicwa n'inzara, mu by'ukuri, cyangwa se abone ko ibintu byakomeye narangiza abe yahunga. Ndimo ndakira amakuru rero sasa akomeye cyane, ndimo ndakira amakuru akomeye cyane. Ejo habaye imyigaragambyo, umutara muri kuduha amakuru avuga ko ejo habaye imyigaragambyo mu Bubiligi. Yego, imyigaragambyo yabaye mu Bubiligi, haravugwa reka twakire mugenzi wacu Vincent dukomezanye mu yandi makuru. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Faita? Urakomeye? Ndakomeye. Mwifurije weekend nziza kuri twese. Tudatinze rero Vincent, hari amakuru ari kuva ko ngo muri Warikare ngo Wazalendo ngo yishe umuyobozi w'umudugudu washyizweho na ASM23. Iyi nkuru irimo kuvugwa byifashe biti by'aya makuru? Nibyo, ejo hiriwe intambara muri za Gasheberi ndetse no mu bice bita Bururi, aho ASM23 yatewe na Wazalendo. Muri icyo gitero ni naho haje kwitwa umwe mu bayobozi bakizweho na M23 ayobora imidugudu igize Gasheberi. Amakuru yatugeraho avuga yuko ari imirwano yahereye mu gitondo, noneho M23 ikomeza guhangana, ariko kubera ko Wazalendo n'ubundi isanzwe ari abaturage batuye muri biriya bice, ikaba yarakoze penetrasiyo ku buryo igeraho uno mukuru w'umudugudu wa Kateku yaratuye. Kateku ni agace gaherereye muri Iremya muri groupement ya Ikobo. Aho rero nk'uko adutwarite kipe ibivuga, Wazalendo ikaba yaraza kugera ku mugambi wawo wo kwica n'umuyobozi w'umudugudu. Kugeza ubu se ako gace karimo kugenzurwa na M23 yari yamushizeho itari kugenzura ako gace, bimeze bite ku buryo ishobora gushiraho umuyobozi agahita yicwa? Nabonye bana hari na mugenzi wacu uvuga ko ngo yaba yishwe ngo nta n'amasaha 48 ashyizwe kuri ubwo buyobozi. Ese bamushizeho barangije bahita bava muri ako gace, byagenze bite?
bamushyizeho birangiye ariko Wazalendo ibaruta imbaraga nini zirahatuye iramwica ntabwo ari uko bamusizeho ngo bahite bahata ahubwo Wazalendo kubera filitasiyo bweri yishoboye gukoresha filitasiyo irabishoboye cyane n'ubwo bitetse yamwishyemo nk'uko rero ubwo nyine nta kundi byagenda twihanganishe imiryango y'uyu muyobozi wari washyizweho na AFC M23. Vise hari amakuru hano mbona avuga ko ngo Gisekedi yari afite umugambi mu by'ukuri wo kuvuga nabi u Rwanda n'ubundi muri Afurika hano muri Afurika ndetse no mu Bufaransa, ariko ngo umugambi wapfubye. Byagenze bite? ni umugambi perezida Tshisekedi yari yateguye kwibasira u Rwanda mu nama ya Afurika n'Ubufaransa n'ubundi umunsi wa nyuma w'inama ya Afurika n'Ubufaransa yabereye muri Kenya tariki ya 14 Gicurasi 2026. Perezida wa Kongo Tshisekedi ubwo yajyaga kurangira umuhango wa Museveni agiye kurahira muri Uganda yavuye igitaraganya ariko afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenje kenshi ubwo yabonaga amahirwe yo kubikora. Yabaye rero muri Uganda mu birori by'irahira bya Perezida Kaguta Museveni n'abandi bari babikurikiye kuri internet baratunguwe ubwo babonaga Tshisekedi ava mwa bino birori by'itaraganya agasubira Kinshasa, ariko we yashaka ko inama y'Nairobi irangira atayibonetsemo. Tariki ya 12 rero umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama yatangaje ko perezida wabo atagiye Nairobi kwivovota ahubwo ko yagiye gusaba abantu guhagarika guceceka mu gihe igihugu cyabo kimaze imyaka 30 gikorwamo ubwicanyi kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda nk'uko we yabivuze. Nyuma y'iminsi ibiri rero inama irangiye igihugu cy'ibiro bya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Param Wamba Kayowa tariki ya 10 yatangaje ko igihugu cyabo n'ubundi bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu by'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, kandi ko cyasabye abantu kudakomeza guceceka ubwicanyi bwakozwe mu myaka 30 ishize nk'uko yabivuze ko ubwicanyi bw'u Rwanda n'ububanyi n'amahanga rero bw'ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Vivienne Nduhungirehe umwe mu bayobozi bari muri ibigo bababwiye inama yitabira ibiganiro byabaye yagize ibyo atangaje ku magambo yatangajwe n'umuvugizi Kayona yaravuze byatangajwe n'umuvugizi Kayowa Niyoma Nibuga ati ni ikinyoma cyambaye ubusa kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze yitabira ibiganiro byabereye mu nama ya Afurika n'Ubufaransa ku buryo yari gutangiramo ubu butumwa. Nduhungirehe rero yasobanuye ko habaye ibiganiro bitatu byayobowe na Perezida William Ruto wa Kenya na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Aravuga ati byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abari bahagarariye ibihugu. Ati habaye ikiganiro cya mbere ku nganda zitangiza ibidukikije no ku mavugurura y'ikoreshwa ry'ingufu. Habyarimana ku mavugurura y'inzego mpuzamahanga y'imari ni ikiganiro cya kabiri. Ati ikiganiro cya gatatu ku mahoro n'umutekano. Byari ibiganiro nyunguranabitekerezo kandi byiza abakuru b'ibihugu baziganiramo n'umubare. Ati Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko muri ibi biganiro byose Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa umuhagarariye batari bahari kuko intebe yagenewe yarimo bita amarenga ko urugendo rwa Tshisekedi ava muri Uganda ajya muri Kenya rwagoranye. Yagize ati ariko muri ibi biganiro bitatu byose umwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo gusa kubera ko impamvu Kinshasa nyine ntiyabonetse. Ati ibyo ngibyo rero kugira ibyo bavuga yuko hari icyo bavuze bararota. Ati ni ibinyoma byambaye gusa. Ati ikindi u Rwanda yamaganye kenshi ibigo by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubwa Tshisekedi bigaragaza ko bakwiye kubigerekwaho kandi bitekereza ko umutekano wazanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe na politiki mbi yaremye icyuho cya politiki, imibereho n'ubukungu bitatumye imitwe yitwaje intwaro ivuka ndetse igakora ubwisanzure bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda rwasobanuye ko umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo
waremwe n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda FPR n'imwe bahawe ikaze n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwari bashyigikiye kugira ngo bazatere igihugu bakomokamo nk'uko byari bigaragaje. FDLR rero cyakorera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi nzongera bigaragaza ko FDLR cyakorera mu burasirazuba bwa Kongo ku mugaragaro ati kandi cyatse umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kigota bukomeje kwiha ubukoresho n'ubundi bufata bushobora kugira ngo bibafashe kurwanya AFC makumyabiri na gatatu izanashobore kugera ku mugambi waryo mushya wo gutera u Rwanda nk'uko Nduhungirehe yabigaragaje. Vise tugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma ngo ASF Vetura ngo yasubije umuturage amafaranga yari yibwe. Ni umuturage yaribwe amafaranga agera mu madolari 46. Akimara gutaka rero inzego z'umutekano za AFC makumyabiri na gatatu zamufashije kuyashakisha. Akimara kumufasha kuyashakisha rero abasha kubona ibintu bigera muri 43 arayasubizwa nuko abasikanuka yabitangaje ku rubuga rwabo rwa X ndetse n'uwo muturage nawe akaza kubisubiramo dore ko ibihumbi bigera muri 43 yabibonye agatsindira inzego z'umutekano za AFC makumyabiri na gatatu zakoze ishoboka byose agasubizwa amafaranga ye akerekana ko isura y'umujyi wa Goma mbere y'uko AFC makumyabiri na gatatu yafata hari yameze agaragaza ko ari ahantu hakorwaga ubuzima bukomeye kandi icyo wibwe n'ikigaruke ariko ubu ngubu ko AFC makumyabiri na gatatu zatangira kuyagenzura iyo wibwe ugasanga amakuru hari ibintu byawe bigaruka kandi ukaba wabasha kubona hafi ya byose. Igihe umuturage rero yaturiye inzego za AFC makumyabiri na gatatu ko bwakoze ibishoboka byose amafaranga akayasubiza kandi ntihagire ayo bamutwara yuko inzego z'umutekano za FARDC zakoraga n'iyo wibwaga ko nazo ubwazo zakwibaga zibumbuye mu cyo bitaga reparante vore. Aha, reka dukomereze rero i Buruseli. Abanyamurenge bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Tshisekedi. Ndagira ngo utugezeho aya makuru yuko iyi myigaragambyo yakozwe ndetse n'uburyo yakozwemo. Ibi myigaragambyo abanyekongo baba mu mahanga kuri uwa gatanu nyine tariki 3 bakora imyigaragambyo kuri Perezida bamagana imibare y'imidugudu yose rukomeye gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko babigaragaza. Bavuga ati ibintu bwa nabi bishyirwamo uruhare n'ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo. Imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo baba mu mahanga biciye mu miryango irimo gakondo PDH ya Prospera Pluriel Congolais n'indi miryango itandukanye. Abiri itangazo rero basohoye mbere yo kwigaragambya kuri ya gatatu bari bavuze ko bakomeje kubabaza n'ibibazo by'umutekano muke, imvugo z'urwango ndetse n'ihohoterwa rikuru ry'uburenganzira bwa muntu. Bari bavuze yuko imyigaragambyo yabo igamije kwamagana imiyoborere ya Kagame n'Tshisekedi ikomeje kongera imibereho y'abaturage ba Kongo muri rusange. Aba kandi bari banenze ibikorwa bavuga ko bikorwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu bice by'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho ziriya ngabo zimaze igihe zaragose abaturage ndetse zikaba zarahuje kugerwaho n'abakora ubutabazi nk'uko babivuga. Kuri uyu wa gatanu rero abigaragambya batangiye imyigaragambyo byabo ahazwi nka Place du Trône i Bruxelles mbere yo gukomereza imbere y'inzego z'umuryango w'uburayi. Abo bari barimo abahagarariye imiryango itandukanye, abanyamategeko ndetse n'abashakashatsi bavuga ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Bavugaga ko amagambo yamagana Perezida Tshisekedi arimo nka Tshisekedi akora ivangura rishingiye ku bwoko, Tshisekedi ni umujenoside w'imambi atandukanye. Aba kandi bashinje Perezida wa Kongo Kinshasa ruswa n'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gukoresha amasezerano y'ubukungu yasinyanye na Leta za Amerika nk'uburyo bwo gukomeza kuguma ku butegetsi nk'uko babigaragaje. Aha, nguko rero ngayo ibintu ntago byoroshye rwose. Tshisekedi akomeje gukora icyo twakwita mu by'ukuri ubu bwicanyi bukomeye cyane.
tugaruke rero muri Pinga. Mu by'ukuri hari amakuru avugwa muri Pinga ngaho ngo umuhungu wa Habyarimana yasuye perezida wa FDLR. Ibi bintu byifashe bite Vincent, aya makuru y'isura ry'umuhungu wa FDLR wa Habyarimana wasuye uyu mutwe wa FDLR? Nta makuru twabonye yuko Jean Habyarimana asuye umuyobozi mukuru w'umutwe wa FDLR ndetse agasura n'abasirikare bakuru b'uyu mutwe muri Pinga. Tugudu gasanzwe bakongereza n'ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Ikavuga yuko rero nyuma y'ingendo nyinshi yakoreye Gasa, izo yakoreye i Bujumbura, izo yakoreye mu bice bindi bitandukanye by'itagaragaza yuko umugambi wo gushinga umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane ko atahakwifatira ingabo za FDLR ndetse n'abandi batandukanye. Yageze ajya kubonana n'umuyobozi w'umutwe wa FDLR muri Pinga. Rero nk'uko amakuru biteja-bwiza.com abigaragaza, turacyatakisha amakuru nyirizina niba yarabashije kubona runo rugendo rwa Pinga agasubira mu Bufaransa cyangwa niba yarerekejwe muri Kongo n'ibindi. Turacyabikurikirana kugira ngo tuguze abadukurikiye. Ubwo turaza kugenda tureba mu yandi masaha uko biraza kuba bimeze. Hanyuma muri RDC n'ubundi tukiriyo harava kwitwa ngo ni Capitaine Donatien Edi wa Pengo wa FPP, abajya mu magambi yishwe ngo yishwe. Ni abajya mugambi ngo ni FPP abajya mugambi yishwe n'iki byagenze bite? Nta makuru twabonye yuko Capitaine Donatien yazize ko yatangaga amakuru mu mutwe wa FDLR ndetse na M23. Amakuru dufite na Tribune avuga ko gace ka Binza ko hari batayo bita Marine y'umutwe wa FPP n'abajyarugamba. Uyu akaba ari nawe wayoboraga batayo ku mabwiriza ya General Brigade Kamara Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dan, ko ari we watumye bamwita uyu mukomandori wa Marine yakibwe kuba avugana na General Major Hakizimana Twanjeta. Uyu nguyu uhagarariye umutwe wa FDLR akaba akomoka mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kandungu. Ikindi cyaha rero Capitaine Donatien yashinzwe n'uko yatangaga amakuru muri M23. Nyuma y'urugendo rwakozwe n'inzego z'ubuyobozi bwa FPP, ariko Capitaine Donatien yishwe afungiye ndetse agahita ashyingurwa. Uyu murwanyi wahoze muri FDLR akaba yarapfuye asize abana babiri n'umugore n'abana bakaba barabaye uko bigaragaza na Tribune. Umutwe wa FPR washinzwe muri 2023 ubarurwa n'abarwanyi bagera mu 400, ariko abenshi bawigize nabo abo kubonye ko ukaba bari kuri FPR ushingwa na Major Sangano Musu ufite ibintu mu bya Nyakagoma, Binda ndetse no muri Parike ya Tubanguko. Tribune bigaragaza ko uyu mutwe ukaba usuriye ku misoro yakwa abahinzi, ubutunzi bw'abantu ndetse n'uburyo bw'umuco kandi Tribune bigaragaje. Reka tuguhe umwanya rero utugezeho n'izindi update wategura abakunze Jeune Official. Reka duhere ku nama iri kubera mu Rwanda, aho amakuru avuga ko perezida wa Tanzania atangiye kubona abashobora kwitabira iyo nama ko ategerejwe i Kigali. N'ibyatangajwe n'abanyamakuru bakorera mu Rwanda ko uyu muntu uyobora Tanzania nawe ashobora kuza muri nama. Inama n'ubundi iri kubera i Kigali yatangiye mu ntangiriro za cyumweru gitaha, bitabira aho abantu benshi bazitabira ino nama harimo abayobozi b'ibihugu, harimo abayobozi ba za guverinoma. Inama izina n'icyo inaction of the summit for Africa 2026 iteganyijwe kubera muri Kigali kubera ku itariki 20 kugera ku 20 Gicurasi. Abakuru b'ibihugu bazayitabira harimo wa Nigeria, harimo wa Togo, harimo wa Kenya. Tanzania bikavuga yuko ashobora kuzaza muri Amerika. Ikindi ni uko Uburusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'urwanda ikigo cy'uburusiya gishinzwe urwanda rwa Satom cyatangaje ko kiri kwagura ibikorwa byacyo ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda ruri mu bihugu bishya bifitanye na cy'amasezerano no kubaka inganda zitanga ingufu za nucleaire. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rasto Alexis Pache mu kiganiro yahaye itangazamakuru
bwo mu Burusiya yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga z'ubutegetsi bwa nucleaire ndetse ko bukomeje kongera ubushobozi bwo guhatanira amasoko mpuzamahanga muri uru rwego. Yagize ati twakomeje kongera ubushobozi bwacu bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga kandi kwinjira ku masoko yo hanze dufite imbaraga kurushaho nubwo bishobora kumvikana n'ibitangaje dufite no kubaka inganda hafi 40 imbere mu Burusiya kandi kuri ubu amasezerano y'igera kuri 40 ubwo yari mu nama y'Uburusiya ya National Engineers Thierry yari yavuze ko igihugu cye cyagiranye amasezerano make yo kubaka inganda za nucleaire mu bihugu mu Rwanda, Kazakhstan, Vietnam ndetse na Myanmar. Yavuze kandi ko kuri ubu kubaka inganda makumyabiri na gatatu zifite ubushobozi bwo hejuru ndetse ebyiri no mu bihugu bitandukanye nk'uko byabigaragaje. Yavuze kandi ko umusatsi mukuru ubu uri kubaka inganda makumyabiri na gatatu kandi ku mafaranga yabo ibihugu bizabyemera ndetse bifatanye n'u Rwanda n'Uburusiya n'ubutandukanye buje muri Kigali mu kubaka izo nganda mu buryo bufatika nk'uko babisezeranye muri 2024 kugera iyi saha. Tunyarukire muri Cuba, umuyobozi wa CEA yasuye Cuba mu ruzinduko rudasanzwe nk'uko bigaragazwa. Umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi bwa hambere cy'Amerika CEA yasuye Cuba abonana n'ushinzwe ubutasi muri icyo gihugu mu murwa mukuru Havana, aho yari ajyanye ubutumwa bwite bwa Perezida Donald Trump nk'uko byagaragazwa. John McNeil yagiriye Havana nyuma y'uko Washington yemereye Cuba inkunga ya miliyoni $100 y'Amerika yo kuyifasha koroheramo ingaruka z'ibihano Washington n'ubundi yari yafatiye iki gihugu. Perezida Miguel Díaz-Canel wa Cuba we yatangaje aho kubaha impano Amerika ikwiye gukuraho gufungira Cuba kugezwaho ibikomoka kuri peteroli. Umwe mu bategetsi ba CEA yabwiye CBS News ko muri Amerika ko yiteguye gukorana na Cuba mu by'umutekano n'ubukungu bagiye gusa Cuba yakwemera gukora impinduka zikomeye mu butegetsi. Mu bakoranye inama n'uyu mukuru wa CEA harimo naho Rodrigo Castro n'umukuru wa Perezida Raúl Castro, Minisitiri Lázaro Cárdenas Casas ubutegetsi bw'igihugu n'umukuru w'inzego z'ubutasi muri Cuba nk'uko bigaragara. Kuri ubu ibikorwa kuri peteroli kuri ibihano byo gufungirwa na Amerika kwasize ibitaro mu gihugu bidakora mu buryo busanzwe naho amakuru y'ibiro bya leta birafunga. Mbere igikorwa cya Cuba cyari kibeshejweho na lisansi na mazutu biva muri Venezuela na Mexique, ariko ibi ibihugu byombi byategetswe na Amerika guhagarika guha ibikomoka kuri peteroli cyangwa bigafatirwa ibihano nk'uko amakuru twabonye abivuga. Muri Demokarasi ya Kongo na Kenya naho nibura abantu 104 b'Abakongomani bari barafashwe i Nairobi babashije gufungurwa ubufatanye na ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa. Abantu 104 b'Abanyekongo bari bafashwe kuri iyo gihugu cy'Amerika Nairobi na polisi ya Kenya ubwo bagaragaraga mu mujyi wa Nairobi bakira Perezida Tshisekedi mu nama yari y'abanyacurubiri hagati y'Ubufaransa na Afurika. Bavuga yuko rero bari kwigaragambya bafite urwego rwa DPI, Directorate of Criminal Investigations, bakaba bari bafatiwe bakekaho kubugizi bwa nabi, ariko ambasade ya Kenya ambasade ya Cuba ivuga ko yaragizemo uruhare bakarekurwa nk'uko byatangajwe na bimwe mu binyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Numva nasoreza twakongera kuri. Urakoze cyane Vincent. Yes, bakunze Jeune Official rero reka dusoreza aha ikiganiro cyacu tuze gusubira mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official, like na share ntimuze kubyibagirwa, turabakunda cyane. Ciao.